bazalwane sisekuye Isaiah 41 verse 10, fear not. Namhlanje bazalwane ngizoke ngibheke ukuthi ake sibheke izinto ezo5 ezenza ukuthi asathane alisabe ikholo. Kukhona amakholwa akwazi ukumelana noSathane, akwazi ukuresista uSathane. Bese kuba khona amakholwa uSathane awasabayo. So ngithi ake sibheke lezi zinto ukuthi amakholwa enza ukuthi uSathane awasabe yini. So uma silwa nefiye asibe strong kulezi zinto ezo5. Amen. Eyoqala, the believer who walks in constant obedience. Ikholwa ngaso sonke isikhathi lihamba ngokulalela nangokuqonda. uSathane uyalisaba ikholwa ngaso sonke isikhathi lihamba ngokulalela nokuqonda. Lithi uNkulunkulu uyalalelwa noma isimo singavumi. So i-obedience bazalwane yenza ukuthi i-confession, public confession oyenzayo imeshe ne-private life oyiphilayo, ngoba uSathane akasabi le confession ohlezi uyenza phakathi kwethu, kodwa impilo oyiphila private, ukulalela privately, okulalela ekucasheni, ekusithekeni lapho ukwazi ukuhlonipha uNkulunkulu, ukwazi ukulalela uNkulunkulu uwedwa ungabonwa umuntu. uSathane wenza ukuthi alisabe lelo kholo, ukuthi hayi ukuthi lizofika lihambe phakathi kwabantu, kodwa mali lodwa liyakwazi ukuthi limlalele uNkulunkulu, limsabe uNkulunkulu. Ngoba ikholo akulona ukuthi wakusika umuntu oqonda izinto nokwazi ukukhuluma izinto, kodwa umuntu okwazi ukulalela izwi likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Amen. Bese okulandela abazalwane, the believer who pleads the blood of Jesus Christ. Amen. So ikholwa ngaso sonke isikhathi makwenzeka izinto understand ukuthi what is the blood of Jesus. Yabo. Ngaso sonke isikhathi bazalwane uSathane uyas-accuse ngezinto eziningi, us-accuse ngezono zethu, us-accuse ngokuhluleka kwethu, kodwa igazi lenza ukuthi noma ngabe uSathane ek-accuse ngani, wazi understand ukuthi ngegazi kunqotshiwe, ngegazi kuwumsebenzi opheleleyo. Uma understand ukuthi ngegazi lika Jesu Kristu nginamandla okwenza ngakho konke, uSathane akwazi ukuthi noma ngabe isiphi isono accuse ngaso, wena wazi ukuthi ke but mina I'm finished work ngomsebenzi ophelele kaNkulunkulu. Igazi langqobela konke, igazi lasusa zonke izono zami, lesono sami uSathane sobalela kimi, ngegazi sihlanziwe, igazi lihlanza zonke izono zami. So ikholo understand lokho, uSathane lenza ukuthi lelisabe. Amen. Bese okunye bazalwane, the believer who keeps testifying. Revelation 12 verse 11, they overcome him by blood of the Lamb and by the word of testimony. So bazalwane, uma ungakwazi ukuthi uqhakambise izinto uNkulunkulu akwenzeka zona empilweni, kwenza ukuthi uSathane akwazi ukungena kalula. Kodwa i-testimony ngaso sonke isikhathi ukuthi noma ngabe into encane engakanani, ukwazi ukuthi lokhu kungamandla kaNkulunkulu akusika amandla ami, lokhu kungamandla kaNkulunkulu akusika amandla ami, kwenza ukuthi uSathane angakwazi ukungena kalula, ngoba ngaso sonke isikhathi uhlezi ufakaza ngamandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Amen. Ngiyathanda abazalwane ukuthi ningapheleli ama-testimony empilweni zenu. Amen. Bese okwesine bazalwane, the believer who knows who are they. Umzalwane uzazi ukuthi ubani. Ngizile uMdlamini ethi wazi wakhohlana ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So umuntu ozaziyo ukuthi ikholo lizaziyo ukuthi mina ngubani. Yes, hayi ukuthi iposition, uSathane akasabi iposition yakho, akasabi status sakho, usaba ukuthi wena ubani in real life, endaweni esithakaliwe ubani, ukuzazi ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu, noma ngabe isiphi isimo engihlangabezana naso, mina ngahlanzwa ngegazi kaNkulunkulu, mina ngistrong ngoba ngumntwana kaNkulunkulu, noma ngabe isiphi isimo njengamanje ngiyabona ukuthi sime ngingena kusona sinzima kangakanani, but because ngumntwana kaNkulunkulu I'll overcome. Na kanjani ngizonqoba kuloko, kwenza ukuthi uSathane avela anqobeke noma engakaqali, ngoba uyazazi ukuthi nginamandla kuloko, ngoba mina umntwana kaNkulunkulu na kanjani ngizokunqoba lokho. Amen. Okugcina bazalwane, the believer who always grateful.
ikholo lihlezi ngasonke isikhathi linokubonga ikholo lihlezi ngasonke isikhathi libonga izinto ezincane ngoba bazalwane ikholwa elibalisayo lihlezi litata lihlezi linokungabaza ngonke isikhathi mina kulokhu mina uNkulunkulu ngisambona kodwa ikholo elihlezi libonga kuNkulunkulu izinto ezincane lenza ukuthi uSathane angakwazi ukulingena lenza ukuthi kwazi ukuthi ukumelana noSathane ikholwa ngasonke isikhathi okuncane nokuncane liyabonga lenza ukuthi uSathane angakwazi ukulatheka kalula bazalwane amen so bazalwane ngithi lokhu akusikuthi kufuneke kube okukodwa kwakho kuyinhlanganisela yakho konke kwenza ukuthi uSathane angakwazi ukuatheka ngani ngoba uyikholwa eliqinile ikholwa nomfakazi ngizothi bazalwane khumbulani ukuthi uDavid esikhathi ezonqoba uGoliath waqala ngofakazi bakhe ukuthi uNkulunkulu ongiphule emlonyeni wengonyama nongiphule uziphini lebhele namanje usazoba nami so bazalwane ningakhiphelela ubufakazi ningakhohle ukuthi nizazi ukuthi ningobani ni-understand igazi lika Jesu Kristu ngesonke isikhathi nihlala nilalela izwi likaNkulunkulu ngiyabonga Siyabonga kakhulu kuBaba Dumay ukhuluma